Kamsalo inavi aunake Kithe asazani tsala katanikini namukupungu Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pisni OVQ salala British Army Sergeant Major Shichekyu Michael Weber ibikiuno katanikini namukula kimpe anikilo pagolam la chekyu British wushimi totimi lakhi apnumpe chiritoku shakyu Jaisli begye angkalana shiptha kyu gongno paye hipu pine dolon zakemya kona pagalvai ipi asa gitino pikiuno British Army Sergeant Major Michael Weber no Jaisli begye England gaku Hampshire pogelo training exercise luchekyu alo li shiptha ve ipi tribal media sasa gitino pikiuno NSCNIM posas kumsa laki shichekyu Zaliangrong United Front ZNF Kamsan faction kona praise statement lakino aunake laki tupulani salolo pikiuno Manipur State Kangpokpi District Sapormeina Subdivision Wapung Village Pungo Lungkunmon area lo Ayeza Vechevena Gana Chekakovu Yegik Lungo Aki Ena Akotonemga Kami Pitivet Sikyu Ningo Zaliangrong United Front ZNF Kamsan faction kono Shikyu Ke ipi Itaki Panong no Pikiuno Wapung Village Pungo Lungkongmon area Hipo Ye Ni Zaliangrong Timyako Yegi Ena Ni Puasu Yegi Ke ipi Ena Ayeghiqha lo ninguno poppy cultivation kani luchikelo ipi kukizo miakolo piachen kimo panong no ningsa luchemoi ena panong no ni Ayeghiqha thono kani luchichekyu gongno ningno kukimi tipako vu Ayeghiqha panong ki khami amina pitivetse ipi ikimo itaki kukimi yakono pikiuno Kangpokpi District Supermaina Subdivision Ayeghiqha ye pano kukizo miako Ayeghiqha itaki Zaliangrong United Front Kamsan faction kona kukimi tipako vilo akumto shi warning sikiuno nongo kani luchikeko ena ayeza veches ni Zaliangrong inpu yoko yegilo kuna chikeko no apakna hipako kumse kweno kikithena po khavelo ipi ena tsalanamu nongna ayeza hipo papemo ke pushaye ningye kilemo akipimi nongsumo ke pushinani ena igona agime nongsu ke pushinani ipi itaki Zaliangrong United Front ZUF Kamsan faction kono pikiuno Kataumi shay kona ni Zaliangrong yegi angkalana luves nipi akapo shivemo ena kuku olauna mo akapo shivemo ningno ni yegi ye panong suvem lai ipi itaki panong no pikiuno ayeza vechevena ni Zaliangrong yegi lo kana chike ko kumse ningno hapi khavina ke ipi ena ningono ni Zaliangrong mi kumse kataumi hapi venkyu kaka panong suvai ipi ena ni Zaliangrong United Front ZUF Kamsan faction kongo NSCNB team kono ni Zaliangrong yegi so pen ki wongno I kono kapsa chini ipi itaki asa gitino pikiuno Zaliangrong United Front Kamsan faction ipikiu galami hipako ye Zaliangrong United Front galam ko kweno po khaveno amko the hutu vekya ko ke ipi itaki original ZUF Zaliangrong United Front galam yakono pikiuno panong na Zaliangrong United Front Kamsan faction ko sas kamsa laki shichemovai ipi ena Zaliangrong United Front Kamsan faction hipako ye ni ZUF Zaliangrong United Front original ko jwaje ship service nyano NSCNIM ko sas I gona kapsa chike ko ke ipi ena ni Zaliangrong United Front ZUF mukono India ga ko central yepika sas akapsa shikyu eno akapusha ke ko kumsu show akapnashni no ZUF Zaliangrong United Front Kamsan faction hipako ye I gona kapsa chini ipi itaki asa gitino pikiuno Zaliangrong United Front original kono Zaliangrong United Front Kamsan faction ko hipako ye aje Kamsan genre ipiko chini ipi itaki Zaliangrong United Front mukono pikiuno Zaliangrong United Front Kamsan faction hipako ye Zaliangrong United Front jeri pe thakya pukumovai ipi itaki original ZUF Zaliangrong United Front mukono pikiuno NSCNIM kono Zaliangrong United Front Kamsan faction hipako ye mouthpiece laki toi pe thacheni eno panong no kataumi lo huka khalpenya no pe thacheni ipi itaki panong no pikiuno NSCNIM kono Zaliangrong United Front Kamsan faction hipako ye ni Zaliangrong United Front ko jwaje ship service nyano pe thache kya ko mko ke ipi itaki original ZUF mkono pikiuno ZUF Kamsan faction hipako ye amko kataw shivai eno panong ye ZUF kumovai ipi itaki asa gitino pikiuno kuki zo mi kono pana tikhatini salo chavang kut ipikiu ko ikilu kiu chalalo kuki zo mi kovu
alqolo akhapki kamse amina pitivet sana totimi eno itimi ktomo shikumsa kiuye ZUF Zeliangrong United Front Kamsan Faction ko hipako ke EPP. The Watch Point Journal EPQ sa Kithe no PQ NSCNIM kolo ato sha kyu twingaleng muiwa zakoshe pagolam la chekyu sakpeu laki VS atem EPQ no NSCNIM kolo ato shnia no panung na pa kishalwai EP akhalo klave kyulo NSCNIM kono coach le kyuno The Watch Point Journal no PQ tipo ye kucho kumoi eno akim kisa ke EP panung no The Watch Point Journal sa Kithe mla chekya ko I kono akipimi se EP Itaki NSCNIM kono PQ no ningna akaputi toy Qye shichemoi EP. Itaki asa Kithe no PQ no TH muiva ye nagalim yeglo Prime Minister Shani EP. Eno VS atem ye Deputy Prime Minister EP. Itaki NSCNIM kono PQ no ni sakpeto TH muiva no Manipur State Ukhrul District Somdal Village kujikyulo alagi tomolo toklu siloi EP. Tigang no Indian Security Forces wushimia kongo Indian intelligence mkono msakilo no panong no kichiliu sa hito ikyu akhalau piklawai eno panong ye aloku no kahawai EP. Itaki panong no pikyu no timi khamna ni NSCNIM ko hipo kiche tha penyo no kichiliu sa tito ikyu klawi kyu ke EP. Itaki panong no The Watch Point Journal News kumlamia ko vila azaz kyu no panong no kichiliu sa klawi kyu tipo ye nu khave masai eno panong no isyunga alaw ye ni NSCNIM ko sa kumo pikelo EP akum toshi The West Point Journal News kumlamia ko warning savai EP. Itaki The New York Times Post sa Kithe no pikelo Venezuela ga kungo Cambodia ga kumi The Wild Hoksa jechike kono Ashuka vessel EP ke ko peitono Caribbean Sea zwe ka thasas United States of America ga kula supu veno jechike gongno United States of America ga kuno pana ga ku gushimia ko pelo Ashuka tipako alhoku tu attack shive pekyu gongno Mexico ga ku President Lee Kikumono Russia ga ku President ge United States of America ga ku igona akipimi sei EP. Eno United States ga ku gushimia kono dawai loksa khapu chekyu shuka tipako attack shi chekyu lo timi akha ka have ke ko ye akikilo timil hoso biti shivai EP. Eno panung ashuka attack shi kyu ye chege biti shivai EP. Ahuna kini takani salolo track in sa Kithe no pikyu no We Pro Indian Institute of Science EPQ mkongo RV College of Engineering RVCE Bengaluru mkono driver kaha kyu yegiklu car lakhim la pelwai EP. Eno yegiklu car tipo ye driver smumu kilikilemu ulche kyu car lakhi ke EP. Eno tie akpna kumu kahana agleshi test shilwai EP. Ahuna ke lakhi tupulani salolo The Tribune sa Kithe no pikyu no Ahmedabad Phugela National Unity Day Sala Kupo Ikilo Kyulo Kuho Gujarat State Chief Minister Shakyu Bhupendra Patel no Sardar Vallabhbhai Patel wo statue Ayeghiqha Sveno ala chikeno timi kamsa gizla Gujarat State Chief Minister ye ilokwe EP. Tilena pau bodyguard mi kono pasne puthuve EP. Ikimo izakyu ye shamoi EP. Ikimo paye timi kamsa gizla ye akujo itulvai EP. Tribal media sa Kithe no pikyu no Manipur State lo muivavu welcome banner shupsa bekyu lo Naga People's Organization NPO mkono akum toshi kukimi ko warning sekyu lo Foothills Naga Coordination Committee FNCC mkoge Naga People's Organization mko sapu ke no kukimi ko iko na akipimi se EP. Eno itihi kukizo mi mkolaki Committee on Tribal Unity COTU Southern Hills Kangpokpi District mkono Naga People's Organization coach lekyu no TH muivavu welcome banner shupsa veno bom aglo firecrackers tomo kamba kyu tipo ye ni kukizo mi ko kumoi. Eno nimno ni kukimi ko yeglo itimi ko na peita che kyu bom tipako kumban kyu ye akum toshi la khachini EP panong coach leve EP. Eno kalamia ko no peita che kyu Diwali salalo kumba che kyu bom tipako nimno peita che moi eno akum toshi nimno la khachini EP. Eno ni kukizo mi ko na TH muivano Manipur State lo execute salalo nimno banner tipo shipsa moi eno bom aglo tipako kumba che moi EP. Eno nongo Naga People's Organization Senapati mkono akipimi ning security po ye achipi kumoi EP.
itagi kukimi te pakona pikiuno ningu kukimi hoke nong sa se akupna kumu kahana kumza kahana ni shani ipi iship sa kithe hepodo nong kumchish kimthi